Timnya baka Meghalaya jungi kadai ka snong ka ba bunlok do hai India borokoi lalong no kum kibri iwei bru idon lok arngot laingot ge tie kani ngamdei ro ong mangamo tie kani kari bo ong kani ka stats tie mentas ngi ni share kini ki important stats jong ka India kan tie one by one ni go through mo wei pi wei tie pe kum kadon kani ka wi ka stats fila banle hi ka research ram kapani ba ka Meghalaya kapoi hadu 6.2%. That means naka population day 6.2% kibriam kidebe kibri kiba donlok arngot la ne laingot ye mostly het kari kaba ar kawan ka Mizoram kabalai kawan Sikkim kani ka basa kawan Arunachal but mostly kini kishnong nang ne na not easy ti kani ka starts kadi na 2019 adu 2021 they ba yo ay sa start jong 2026 27 mun ngin sa yo shishu in kanika data ka kieu na ka her na mata tamba as per ka data per ken mata that means ka pin iba ka Meghalaya ka di ka bri ka snong ka ba bon lokai lalong na Meghalaya ki bri ba sa Meghalaya mbe baro ma tamba 6.2% na ka population mut ki debit ki badan lok arngut la ne laingut na thì kani tak information mga share wat fimo thì page finay page pat hakabadunado pat de ge badunado pat de gowa nakadaw youtube kani ka gowa ngarong ngam sura kani nakadaw youtube ndre ka ba hedu kani ka Meghalaya ka baar kani ka Mizoram kabalai kani Sikkim basaw kani na Arunachal kini baro kini lut na don is fi kini ki start sai but mostly de kini ki balong involve hai kini ki yuma da fi pejam kini ki Christian si hai kani ka starts ka pani nang ne henry de muslim u de ban de mo ki ba sit da kat kum ka nyam ju ki kalong permit ki ba kin sha ban bon lok ai te tang ba kat kum ka starts hang ne ban de hai India mostly kini ki Christian si pat ki ba kham bon lok kan nalingo ai khata kai naro long shot de i kani ka data kan the number 1 kadi Christians, number 2 kadi Muslim, number 3 kadi India Hindu kini. Mut ki Hindu le ti kim dan than ra ya kum kadi kai mut kalong no kim daya ki mostly namar ka Hindu ki am kawayam ki long no mo kadi ba ki long involve ba haka mostly kadi ba arranged marriage hai. Ki SD ki Christian kini Muslim te kadai ka religion mo tangba ki Christian hi mostly kadai wit ka love marriage hai wit te maybe kadai na kataru ba ka sakyo ka niru mo tamam finapet ha religion wise pat kadai ka Christian finapet pat ha kini ki pet kani mo ST ki dei ba bosin long involve ha kani ka polygamy mo kan meaning jong ni polygamous de kalong no ba ki bri long involve more than one relationship kan ST but ST kadi number 1 number 2 bar kadi ST ti kini ki starts ki ba ngako aban share bat pima fi share say I comments kan apo fisno kumno ha kani ka halor jong kani ka data kan mo kadi 2019 adu 2022 te ngan satrai ban find out chu ki data ki badai jong kani ka 2025 2026 27 tama kani number 1 ka information mga kwa ban share bat fi mo dangdan chu pat sa kawing information seki ki stats mga kwa ban share bat fi number of people fined for smoking in public places badi scrap in public places kania basha fine mostly Gujarat snong ba mudiji te la tipiam fine mit thar ba penjabo snong jungu te air pollution pekai India ha Meghalaya par kanu Meghalaya rang sa fai nang rangut ana wadi skrat public place Assam lais pangun Sikkim ars pa ispo ngape yakini kilan not isam iman kim dapat yau than ra kilan tobacco kan takada cancer ka sabun ha ma in not isam kadai baki briu mostly ki subanga ban di khoi di biri ban bam kwai bam duma good kai itu full enjoy gitu kadang saya tar cancer
mostly kada throat cancer te हमने मेघालय जोंगी रो te pe kini iwi pat ani Karnataka le feeling de beach Karnataka le di khoi public in Karnataka te hadu sanlak nyo hajar nyo span repulai 35% of total mala long na ani hadu sanlak tam gibri kibla sa fine Kerala ti gibri ki start sa gibri ki ba sa Kerala longam tip ra bangam pat julet i station nong tamalong malai kendu bat gibri ki bahasa sate de they are very decent kilang basa dan akora de wow pekine at least hawi sa state ay kirang at least mo kirang poi katway hajar ngon ikbala sa fine sa pun re hajar ngon not east real not east so let's move on to the next stat let's move on oh kaniru long interesting mo kaniru tai kaniru what percentage of pending cases in lower courts are older than 5 years mut ki case ki basa court haka court ken ki bala pending la san snam ki barang sa court sa ki bam pat ya trial ra ki barang sa court sa ki ba he do kadi snong yu ko ba pen sa court ba pen pending bam ju number 1 dari Bihar oh ya mem West Bengal la ba bondo West Bengal mut 40 hadu si keluar cases older than 5 years hadu si mut ani nong mula hadu si keluar ki cases ki barang sakut pending san hajar ki barang sakut pending ha 5 years la long na bala palatnya ka san senang bahayas du kadika West Bengal kabam pala ban solve gini la bang lut sa laptop wow nonton sini hamlong happy mood la lip skala ja lip nam nu te bang pe ngoi ya men laptop mah abda me biang laptop to at least hakani te thrai kam Meghalaya ngi kam da dei tham ra ka ba flop ken de yarang ba flop du ang ni te ka de ka West Bengal ko ba ar ka de Bihar de boni takrao Bihar de Barel Odisha Uttar Pradesh satu sebat Meghalaya rupat dangwan top 5 Meghalaya rang pui top 5 kami top 5 dari Meghalaya la 4.18 crores total pending cases in district courts of India number 1 kade West Bengal number 2 kade ka Bihar number 3 kade Odisha number 4 kade Uttar Pradesh number 5 kade ka Meghalaya mudahin Meghalaya jongiru mud hadu 32% neki case ki bapoi ki barang sa pending sa hakut bampala bansol la bang hadu sekelur ki bla sakut sansnam wow interesting data man interesting data wow ya ngin ya let sasha kani ko wika start suba kwa ban share lang bat fisia mo state wise pat kani wat mo pe kani ila red hale ini ru I've already done stupid ass kaniwa kaniha kay income but a state-wise view of annual income in lakhs required to India top 1% if ko aban long high level kan kanya the highest level mo fidan kaman kamai kat no hakishnong let's check it out ham Meghalaya de da fi ko aban de utau high level am mut fidan kaman kamai kat arlak si snam pe kanya bahayas du kadai ila
bafidan kaman kamai buna goa la oh yam ni beli sikim hab dan kam adu ane la haskim dan kam fidan kaman kamai hadu sau polak bandai high level la goi Assam khat saulak Meghalaya khat arlak Arunachal Pradesh phaulak Nagaland phaulak Manipur khat weilak Mizoram khat weilak ni ngam jutip baka sikim ru kare highest level ka ba fi hab mudah fi kamai man kana khat arlak ru se sikim mur kar fempat yo hira bandrung high level ma Maharashtra lai sanlang Gujarat lai polak Rajasthan arhoilak mut kini kibri bala kamai deki kata kashi snam mut kila adai kita ki top level ma Karnataka lai po arlak Goa sap sanlak ni Goa ro ka kiu Delhi sap po arlak to Delhi man te bakade ka capital de to among nastu tamba Goa and Sikkim balila hab kamai do gani la baluwis def kwa balong top high level de mur habich Nagaland ngen Nagaland bar Arunachal na village an Nagaland bar Arunachal da fi kamai tang spolak system ru mur fi ade high level okay ani interesting am subang ni am ba da via subang like share and subscribe mo Shaikh ler la sai kani bat multi millionaire MLAs in India ngini pekai kat kum kat data ni pekai mo how many sitting MLAs are multi millionaires in India data calculate as per declared assets by the MLAs from the Election Commission of India ngate bang ade nang Meghalaya ting harap pecho hamma Meghalaya kan manu badai ba met ba ling do na mairang constituency wow ba met ba ling do dan kat nu ni met ba ling do la kanu klur ni la Tripura ni Manik Saha H gin Mizoram ni H gin Zala Nagaland ni Dr. Sukhata A Sima kini MLAs ramo kini kiba kini multi millionaire multi-millionaires by state. How many sittings up? Check in Google mintagan. In Meghalaya, 76% of sitting MLAs are multi-millionaires, according to report by the Association for Democratic Reform and Meghalaya Election Watch. 45 out of the 59 evaluated MLAs in the current assembly possesses personal wealth exceeding 1 crore. Unehi number 1 deu. La lawmakers from major U mentang trade union NPP 20 out of 26 MLAs are crore party mod niki arpun reungut nang NPP mod arpungut kiriki crore party United Democratic Party kini 9 out of 11 kini crore parties Terminal 4 out of 5 India National Congress 3 out of 5 BJP board are kiri baro modi kiri ba kiri crore party multi millionaire ma the richest MLA udeu medba danado sispa sapho reiw 31 crore la bang ba arbar udeu sno balang dhar Uni Mithedias Dakharu HSPDP follow with 55.10 crore. Tip jong konrap tip ni ibu dan tangkat saw kulur na. Tarara to gitu gini stats. Te dafikwa an lihat yang hong ini jat video men check kini men check kini ki YouTube ki data mo ki real data. Thì like, share and subscribe.